Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. MLA jong North Shillong constituency upa Adelbert Nongrum hak arterik Risa Orajar Arpo ula IT daga jing tho ha menteri rangba jong ka jilla u konrat kongkal sangma daga ba kentui ka sorkar jilla bakan phaik mat lem nak benta ki samla jong ka jilla ka baidei bat ka yok kam yok jam haki shlem trikam ba per ki badan hapo uput usam ka jilla hak jing kran bigila pasai kubor hadin ka jing kendo yu menteri rangba nakaliang jong ba Adelbert Nongrum ulai thu ba hadin ba ki samla tra jilla kila hab ban wan phai no shla ka jong ka jilla tang na ka daw ka jing sa priang jong khunyang jing pang covid khat khandai lalap babun ki samla ki bladan ka jingnang jing tibet na kilan per kila syushong menta klem kam klem jam ha ka bai de ba ka ne uba Adelbert lo kentui ka sor ka jilla bakan thaw kilat kilenti da ka ba penjela no ekerta ban thap kam jang ki ba apply kam kumbala le sheki we pa ki jilla ha ka ba ki bala kinjo hadu lai prasnam but what hadu sau posnam karta ru kidang yo lat ban thap ya ki kam hapo kitnat rekam jong ka sorkar Syuk nakaliang ba Adelbert lak wanra ru ya ka mat ka baydai bat ka bhak kerpang ne ka reservation policy bat lak kenturu ya ki lightly ki autonomous district council ha ka jala bakin wat ki lat kelinti nak bentawan aikam aijam ya ki samla ling pa ki karkhana bala penya di ki regiment ki badan ha ka jala we ka daw belum ba ngawan ban wara ka proposal suggestion angin skam ban concrete suggestion ni shu siam bat ngis kem ki kani ka issue kalong ba koi kumno ban relax no ya ka age mo for applying for government job kata di koi ka ba lakta plat mengitip terus kata ka long saturated ban apply kam di ka ba pat mentang ipet pi lembang ni covid entah proses nam ladu tengah semua ba the government should give a boon to our beloved youth manai ka give mo manai ka jisuba manai mensiun mal bagi mentai lalu helpless jobless hopeless ti ngasmu bari ka government of the day ban free ki policy angin skam ba nomi khman hi nomnom ta kita ya sam ki scheme baru kan syukur ka por ya ka bang chia kan skam ki syuki ngasmu bari per skam ka lawi jom samla tikani ka di ka relaxation ka ban group 1 adu group 4 mo ki de ban relax no nomor ho hakibe ki state gila relax ya senam hadu sau puaru hadu lai pupraru tingin num dapat kibe ndengin haban pe ke basui ya ki samlah jo state kata di koi pi ngapan ban ne jo kalong ba menta pi hi kam government sipo tu di pos lai pojar sa pojar prapojar mu kena apply kata di koi bar ke baru dari MCS post rumah tu ki kebanglawan ra ada house floor the house por balik ban oche government bahkan raise ya ka ya ka senam marti kendai buat senam school senam kin advertise ka post kin khot ke exam dengan ketak bahaya ka kerta jong lagi sama buat kamu pun lagi educated you gani udi ko ban affect nang nadu group 1 adu group 4 di kebar pat ke major issue kali ka reception policy kani kala high time kini ki perok ki badan hapo ka sarkar minum ya wanra ya minum ke division bar minum community mo ki parlo garur matrai ki di suthu na high time mano belief ki state manyo ki efficient candidate ba manyo ka strong administration dah ka bangin review dia common review no ya kani ka state reception policy kam tam san post nam sa ars nem matangin dap san post nam ino ka manai ka ino ka banlong ki jengkermen na ka bata kalau we ji sama the state reception policy ka ko blakta maradu ki por ngamut right from the time of inception of a state mo lane ka ni ka state reception policy kum kalau kala khia plat but kalau kamu plano tarjul plat kalau bias pat ma ko committee ino ka marsuthu ika jo bare karmik ru lakta plat tena di kapor nandang perkri ru bangi skam government ru ken walk out ikani ngam ko ai ban percaya government ni dan na haju ka government tambah selom ban clear ka objective cuma kalau ngam simrung government na syuki ngarung na ka taki issue ti halo ta nomorem ngi skam ka government kan le na cuma banta ti ka balai pat mentang ni habban pi ngai i deputy chief minister i Pak Preston dan song te balam bol mengiang kira keren
Tiada semua bah nokam mensyukuran aktif, nokam mensyukuran tu yang ni ki, ki mahkota ban ki government private agency, nokam ban come up with legislation, nokam legislate, kalau high time mata, ada pada 3-tier system, kau ingin nak bantah ban play kelak tim taki tribal youth, mungkin indigenous tribal, atau kau bar pada indigenous non-tribal, kau balai tak pada nanti others kau nak kiwe, ada gimana ke skill nak kalian jom. Ina ban raiki ban progress ke kamu so ban jam suai ko ban bah kadi ka relaxation of age kani ka long high time government kadi ban I give yaki kon sama mo nga ban support yaki ko ka UDP mentara si la tuni to pa ti kadi ka por ka ba minokam ban trelang minokam ban support wi minokam ban tan talai wi nomor ba ina ile kai mangi prano mi khmat ka ba jing jenjar menta yaki pai ba kham tam bisamla ti la sha de kila Moh, lapai baklan dari Jim Joki kamdan jemput pengin bu cik terlah. Ini three autonomous district council, Garo Hills, Jante Hills, Barkasi Hills. Madon ni kawan urge lembaga Joki ki press media, apa harus sitir lembaga email si yang berlai tadi. Barkani ngawan through ke state government bahkan coordinate, minat lang rekat bahkan district council is high time mentah, banuan ra, ngakeren hukum MDC ulah job artem. Ngatip apa ke district council udah kebentak ke bakrau ban yadah ya ka ri baca penriu bat kawiru district council kamdek pengiu provision dan bang schedule tang bentak ban penhe yang pelatingka revenue mau ban generate revenue mereka dairu ban generate employment ti kaniru kebentak ai ka offer proposal bagian adopt 3-tier system pi ka ban warak ka amendment ban amend dia ka trading ban tribal act 1954 mau kalau high time bentar di provision kadang baga district council kalak ban senaan kalak ban free making rules di high time district council kalau syukuman tambah siu ka revenue ni high time bagi ban generate ya ka employment di kini lain tadi lah ai ka proposal semua kalau apa kena ada apply tadi mentara lagi apply ka fresh train license dan ki apply ya ka renewal license at that point of time kita kam mungkin penbiang ru nak bentar ban ai ka offer syaka Cakap state ni, bakumno, lembaga district council, bakumno kin lakukan recruit dia ki, kon sama kesini. Kan itu kan lalak kin adopt ngamut in the form of a 3-tier system. Ngamut dia ki tribal, mo, dia ki non-tribal, dia ki tribal indigenous, nang tay ki indigenous non-tribal, but ki others. Jadi kan orang rakyat kecingirau, mo, nang state. Kam tam ni kepor pandemic, mangi iba ni ikut kalian bawa kakak macam tak kalau mata kin mudik dan sebab nak terai show, mo ya show kin long desperate kon sama aja ni kali high time government kan take a call mo normal it's high time government tak ni kasih yang kaman ban warak ki policy ban warak ki an ban warak ki jingan nak ban tajung try muluk try jalan mo buat kebaar ban penuh senran buat ikiwe mo ban penuh senran ikiwe kamu buat 3-tier system kalau ban adom Lara kadi state government lembaga ni private government sector, mo baru cukup por pada district council dulu, pergi apply lagi mana amendment, ki amendment ya ka trading banang tribal act 1954. Makam deh tanah pementaban issue ya trading license, deh mulai tambah renew trading license, deh kadi it's high time bagi nakam ban insert, mo bandar ke provision, bukan di bandar ke clear condition, mo bukan nuk tidak menaikkan. Bagi cengai kam pada bandia ni kalau alai tadi first kita di pentaki tribal indigenous tribal ni kasih jantia karo kebar bagi indigenous non tribal kalau khap lah he kebon produk kami state tu ni ini melak pasai lain tiga bah lain par kalau nak pentaki others semua nak norak di state kalau ada bakam tak lipat